Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati. Sa novog portala Vreba, savjeti sa agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore. Proizvođači jabuka sa Subotičko-Horgoške peščare već godinama osvajaju rusko tržište. Kako kaže naš sagovornik Tibor Šuljok iz Horgoša, koji se proizvodnjom jabuka bavi već 30 godina, više od 90% jabuka koje je proizveo prošle godine završile su u ruskim veletrgovinama. On smatra da upravo zbog ogromne potražnje za našim jabukama prve klase ruskih partnera, država u narednom periodu treba da potencira izvoz kraljice voća. Nemamo izbora. Za nas ništa nije ostalo osim ruska tržišta. Mi za Evropsku uniju šansu nemamo 100%. Zbog čega? Pa naša roba ne može za Evropsku uniju. Oni imaju dovoljno, čak i šalju na našu tržištu. Evo iz Poljske neprestano dolaze jabuke. Mišljenja je da kao zemlja imamo dva zadatka. Da postojeće voćnjake pretvorimo u one sa intenzivnim zasadom, jer bi to već dovelo do udvostručavanja roda, ali i da zaštitimo geografsku oznaku svojih jabuka sa Subotičko-Horgoške peščare. To smo mi davno rekli da najveća stvar da niko nas ne štiti. A država drugačije gleda. Oni kažu da svetska tržišta je takva. Kad je negde jeftinija, onda bit će uvoza. Tako je i sa voćem, tako sa mesom, sa kukuruzom. Da li ćemo to prihvatiti ili nećemo? Ja mislim da to samo političari može da kažu. Upravo od političara, odnosno nadležnog ministarstva, domaći voćari očekuju veću zaštitu, imajući u vidu činjenicu da im je u ovom trenutku od stranih tržišta jedino rusko otvoreno i dostupno. Iskustva većine naših voćara, kako kaže Tibor, na evropskoj pijaci su loša, s obzirom na to da je to prezasićeno tržište. Čak je sorta ajdared koja se na plantažama na severu Bačke najintenzivnije uzgaja i zabranjena, jer ukusom i svojstvima ne zadovoljava visoke kriterijume kupaca sa zapada. Dok iz zemlje jabuka, Poljske, svakodnevno pristižu kamioni na srpsko tržište, našim voćarima, sa negodovanjem dodaje naš sagovornik, ne preostaje ništa drugo osim da se udruženim snagama bore za svoje pozicije na zahtevnom tržištu Ruske federacije, a paralelno razmišljaju o tome da nađu i nove puteve izvoza. Jedan od problema jeste i sve manja zainteresovanost mlađih meštana da se bave voćarstvom i njihov odlazak iz sela. Najveći problem da nemamo mladi. I u našoj zadruzi prosječna starost preko 50 godina. I ja sam 50 par godina, a nije retko kod nas koji ima već 65-70 godina od proizvođača. Mladi jako malo ko je zainteresovan i onda to će biti, ja mislim, najveći problem. Ali ima vaše imanje ko da nasledi? Da se nasledi, ima. Ali da li će to da rade, to ne bi ni ja znao da kažem. Inače, u voćnjacima porodice Šuljok godišnje se proizvede oko 200 tona više sorti jabuka prve klase. Ono što ne zadovolji stroge kriterijume ruskih kupaca, koji ove godine za jabuke plaćaju bezmalo 100 dinara za kilogram, prodaje se domaćim trgovinskim lancima. S obzirom na to da Rusi preuzimaju samo robu prve klase, tamošnji voćari preduzimaju sve mere kako bi što duže sačuvali kvalitet svojih jabuka. Pre 10 godina, među prvima, uveli su takozvane ULO komore za hlađenje, to jest skladišta sa kontrolisanom atmosferom, čija glavna prednost jeste usporavanje starenja i zrenja. Protiv čudljive prirode i UV zračenja, naš domaćin se bori protivgradnom mrežom, koju je na svom zasadu podigao pre 3 godine. U zadnjih godinama, zbog nevreme i od
velike toplote, nemamo drugi izbor. Moramo da zaštitimo voćnjake. Naprimjer, UV zračenje veće šteta naprave nama nego, naprimjer, nevreme. Vi ovu protivgradnu zaštitu imate od pre 3 godine. Ima li nekih razlika u odnosu na neki period dok niste imali? U kvalitetu se primetilo, ogromna je razlika u kvalitetu, puno čistija, puno lepša je, svežija je roba. Ne samo zaštićuje od grada, nego ono što sam rekao, UV zračenje je katastrofalno već. Stručni saradnik poljoprivredne stručne službe u Senti, koja prati rad Tibora Šuljoka i većine drugih voćara u tom kraju, savjetuje svima koji žele da se bave voćarstvom da podižu guste, savremene zasade jabuka i da povedu računa kako podižu protivgradne mreže. Uvek preporučujem da ne uzimaju stubove od 4 metra, nego 4,5 metra. A zašto? Sad ću i da objasnim. Ti stubovi idu 70 cm u dubinu i ako je od 4 metra nama ostaje znači 3,30 visina iznad zemlje. Ako je od 4,5 metra mi imamo visinu iznad zemlje 3,80. Što znači dobili smo još jedan sprat, još jedan red žice za jabuku da je možemo pustiti uvis. To automatski znači po stablu imamo veći broj jabuka i automatski daje nam i kilažu veću. Jednako je važno i intenzivno navodnjavanje, dodaje Ademi, imajući u vidu kvalitet peska na kojima se podižu plantaže koje je neprestano žedno zbog jakog sunca i nedostatka padavina. Svog izabranog domaćina Tibora Šuljoka od početka su savjetovali da uvede mikrorasprskivače, s obzirom na to da oni pokrivaju sve sadnice i non-stop hlade pesak i spuštaju temperaturu pod protivgradnom mrežom, čime voće dobija optimalnu količinu vlage za nesmetan razvoj. Mikrorasprskivači, zadovoljno nastavlja naš vredni domaćin, pokazali su se kao odlična investicija, s obzirom na to da ih primenjuje i na zasadima crvenog krompira koji uz jabuke proizvodi. Mađarska sorta krompira, takozvana balatonska ruža, pokazala se kao isplativija od do tada sađene holandske. Svi smo zadovoljni sa kvalitetom i sa rodom. Tibor Šuljok zadovoljan je i cenom krompira od 40 dinara za kilogram, a i potražnjom za njim, pre svega domaćih kupaca. Planira i da proširuje svoju proizvodnju. U narednim mesecima aplicirat će za subvencije Pokrajinskog sekretarijata u iznosu od 800.000 dinara za kupovinu još jedne protivgradne mreže na novom zasadu jabuka na oko 1,5 hektar zemljišta.